Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kastimanti ko nana. Dear Mr. Lonely. May saak a probinsyana anakigasang-gasat dito'y syudad. Ngem dito'y ko anapadasan ti panakapaay ken ayat. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Juliet. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ami, nagbakasyon ka man gaya man diti probinsya tayo. Wala, tama ka pa iliw matlat ta dito'y probinsya. Kumusta ngay magtitrabahom ijay syudad? Nasaya at mat. Imbag ka pa'y, taadaikit mo ijay apagtrab-trabahuam. Wen nga rod, uray kaskasan ahong adamat basit maswildo ah. Saan akas dito'y ayan tayo awang makukwarta. Naku namon, uray siyak, awan makukwartak. Anya ngay nga rod, kat anak na tayo magtimarigrigat. Ami, isarak nakman mat ijay pagtrab-trabahuam. Aywan, naku na niikit ko nga daalaan na may sa pwesto. Paglakwan ka no iti prutas, ang mga nawampay na ala nang agbantay. Siya kun Bayam, tayo to nagsubli damagag kiniikit no adlan na ala da akadwada. No awan pa'y, awagan kantong. Sige man narod, Ami. Hello, Ami. Hello, awan pa'y kanutin na ala da ikit akadwada. Isu asikalatan. Agrubwat ka ditan, tasabaton ka, intun makadanon ka dito'y syudad. Ay na, maragsakan ak iti daytang impadamag mo, Ami. Angam, kasanungay ti pagyanak. Agkasiled dito'y siled ko. Isut imbagat ka niikit ko. O sige nga, Rod. Taagim paki akon. Nagpakada ka din ka ni tatang mo. Saan pa'y? Ngam, patya ka palubusan na. Alangan, Rod. Ag-text ka no makadanon ka dito'y syudad, tapno masukon ka. Wen, Ami, kat agyaman aklaunay. Bukasta, at nga ron agur oray apagtrabaho amijay. Adda, tatang. Saan ka la kumapalubusan, anak ka? Ang nuday ta talaga ti kayat mau, awan maaramidak. Awan matla ang aramidak dito'y, tatang. So akayat ko matapadasin ti agtrabaho ija syudad. Sa bagay madkit diya. Agan anad kang harod ijay. Kanayon kang ag-text, ha? Wen, tatang, di kay madanagan. Takanayon kayo nga awagan. No marigatan ka ijay, agawin ka lang. Wen, uray da kayo tatang. Agan anad kayo akanayon dito'y. Nang runak at agmay-may sa kayon ton. Saan kayo ang madanagan? Tapawitan kayon to iti kwartayo. Di nakpakadanagan, anak ka. Kabaalak ti bagay. Kabaalak pa'y mo, tagsapuli ti agpaay kanyak. Amok day tatang. Ngam numapurwakan kayo, uray sa gabasit, ay katawatan nyo lata Alakit agyaman nak nga roda, anak ka, no mapurwakan naktaw. Wen, tatang, sige nga rod, patuloy akon. Adda akon dito Angam awan pa mat ni Ami. Ayan na nga ta. Juliet, umay ka dito Isumat gaya man day jay. Mapanak iti ayan na. Itay ka di pa nga agur-oray. Naladawak ka di. Saan mat? Kadis-disaag ko lang iti bus. Umay ka nga rodan. Tamapantan iti balay da ikit ko. Nakitam ka din ti kwartuyo kin ni Ami. Wen, madam. No kasta ikuyog ka nga rodan intun madamdama ijay bantayam a pwesto. Wen, madam. Diyak kaya tinakupit at trabahador ko. Amok ti bilang dagiti prutas ken ilakom. Iso asaan mo agamdan ti agkupit. Wen, madam.
Awan iti panunot ko dayta. Nasaya at matngarod no kasta. Ala, mapan kan ijay kusina. Nakaluto mat nga tanti katulong. Mangan kayo pa'y kiniami. Sakbay amapan kayo ag trabaho. Wen, madam. Kasla naungat ni ikit mo. Kas jay na laang agsasao day jay. Prangka ngamin. Anya timbagbagahan na kun kaaya. Sa anak ka nung agkupit. Ada ngamin trabahador na iday analaing agkupit. Isu nga ta mabuteng ang makaalaman ng itinalaing agkupit. Ay, sa dinumot gayam abanda ti paglakwam, kan anyamat ti ilakom. Saan nga agad dayo ti ayanta? Nateng ti ilaklako. Ay, kasta ka di? Ano sa mamay may sampay laeng No adun to ti aggatang, sigurado ang mga lamot laeng ni ikit iti kadwam. Tangay kanayon adakkel ti koleksyon mo. Nayunak ti prutas nga ilakom. Kan mga laak iti kadwam. Wan madam. Ado mo ti aggatang iti prutas. Napintas gayam a negosyo ti prutas. Wan nga rod, madam. Day tamot tinadlaw ko. Sa bagay, uray jay gulayan nga ayan ni Ami kat napigsamot. Gulay kan prutas gayam tinapintas nga inegosyo, madam. Wen, basta makbakan, mayat nga inegosyo. Ta siyempre, iso ti kang runaan agatangan ti tao. Ay, gumatangak man iti apple kan peras, miss. Mano a piraso, sir? Ikanak iti 5 piraso nga apple kan 5 piraso a piras. Sige, sir. Mabit laeng. Adagaya man kadwam nga aglaklako. Kanayo nakagumatang ditoy. Ngam, agmay-maysa ka. Ita, adamot ang kadwam. No kasta. Saan lang aday titidamo nga igagatang yun, sir? Kanayo nakmat agumatang ditoy. Kasta ka di? Pasensya kayon, sir. Tasaan ko ang matandaanan tiro-propa dagiti suki. Kanayo nakagumatang ditoy. Takayat ka kanayon ang makita. Kasta ka di, sir? Taapay matakayat da ka kanayon ang makita. Gaputan nakapimpintas ka. Mabalin ka di nga alaan tinumber mo? Sige, sir. Mabalin mat. Makadkadlawak kan ka Asino ti kanayon akatetext mo. Ha? Kwa? Naamamok iti paglaklakwak. Agar-aram? Wan, Ami. Kat, anya ti panagkunam. Seryoso kadikan ka? Kasla, wan mat. Among ka di? Kanayon nga iti paglaklakwak. Kan, kumporme ti ititad na amerienda. Anya? Nagswerte ka matantada para tulod iti meriendam? Anya ka diti trabaho na? Isu kano ti mang bambanta iti negosyo da. Adda kano iti abroad, dagiti dadakkel na. Kat, kayat mo kadiman? Planok nga rod, asong batan. Tatang, kumusta kayon? Pagmanta, nalagip mo ti umawag, anak. Nasaya atak ditoy. Si Kangay. Okay, akla ang mat, tatang. Saan ka kaday amarigatan iti trabaho? Saan mat, tatang? Nasaya at nga ron no kasta anak ka. Kat no makabakasyon ka, agbakasyon ka man tapno makaawit ka mag. Sige, tatang. Padasak to ti agpakada iti boss ko. Naawat yo ka din, ti impawit ko kada kayo? Wala nakaw. Kat agyaman naklaunay Awan anyaman na, tatang. Basta para kada kayo. Itatasinong batan na ko. Kaya't ka nga ipasyar di balay. Ha? Agpaiso? Kunak man wag may saka itchay. Uwan, agmay saak. Apay, agbutan ka kanyag?
Saan magkit di kasta? No kasta nga rod, sumurat ka kanyak, taipasyar ka ije balay. Sige man laangan. Agpakada ka itibos mo intun bigat. Saan ka sumrag? Sukunan ka intun bigat, taisuti ipapanta ije balay. Sige nga rod, Jake. Apay asumurat ka kankwana, kat kinuna na nga agmay-may sa ija balay da. Adda ka ti dakas na? Ang mga nuanya ti aramidan na kan ka. Agdala ka ni Jake, Ami. Sa maysa, ay ayatakmat ni Jake. Makamu ka gayam, ngampalpalagipan ka lang. Amok ti aramidak gayam. Iso adinak kumapakadanagan. Nagdakkel gayam ti balayo, Jake. Wan, kat dito'y tantong agnaed, no agasawa tanton. Agpaiso? Una, awan mo ti sabaling agnaed dito'y. Ijay mo tan kanadang agnanaad ni mama. Isu apat check, asaan nan akayat ti agnaed dito'y abalay. No kasta, talagang ngarod abak nang kayo. Saan mat? Gaputa kasapulan mi pailang ti agtrabaho. Tibak ng ama ko na, kat saan nan akasapulan ti agtrabaho. Uwan ngam saan akas kada kami. Asang kasaang laang ti birok mi iti may nga aldaw. Kat, kumusta nga iti panagpasyar mo iti balay da, Jay? Kuha, Ami. Adan napasamak kada kami. Anya? Apay ngay manugot ka? Kinunanamot nga ikalay sanak. Kan, kuna nga ibagana pa'y nga umuna iti inana. Sakbay nga agkalay sa kami. Sigurado ka kadi nga ikalay sana ka? Isumot ti kunana. Ay na, apay nagtalag ka dagos iti dayja a Jake. Gaputa ay ayatak unay ni Jake. Sapay la ko mga rod tagpaiso nga ikalay sana ka. Kaya't kung ijekan balay nga agnaed. Anya? Oh, apay. Saan mo ka di akayat? Kayat ko Matlagayam. Isong aerobuat mo dagiti badbadong. Tagawid na ije balay. Ang kasanon ti trabaho. Mabalin mo lata mati sumrak no kayat mo. Sige nga rod. Agpakada aklatan iti boss ko. Asaan akon nga agnaed ije balay na. Sigurado ka, apumanaw kan dito'y balay ko? Wen, madam. Ngam agtrabaho aklata kada kayo. Sige, adakan ka dayta. Ngam nawaya kalata nga agsubli iti balay ko. Anyaman nga oras sa kayat mo. Kan numabalin, diyak kayat ngumikat ka at trabahador ko. Gaputan nagagat ka. Agyaman na, madam. Nagpakadakan kini Ami. Wen, madam. Sa dino nga rudan ti pagnaadam ita. Kwa, iti balay ti boyfriend ko. Anya, saan kayo pa nagkasar nga makipagnaad kan iti balay ita? Isumot nga ti kayat na, madam. Ala, makaamu ka nga roon. Tangay day off ko ita. Agdalusak man diti paraangan. Adun ti nagtubo aruot. Iso nga aggaikak man. Adda nagsardang alugan iti batog. Asino nga tadayta? Ne, adda bumaba. Asino ka? Kwa, madam, siyak ti girlfriend ti akin balay ditoy. Sino kayo kadi? Siyak ti ina ni Jake. Apay asaan na ibagbaga nga dagayam kaayan-ayat na? Kat inyawid na pa'y dito'y balay ko? No kasta, saan na pa'y nga imbaga kada kayo, madam? Kinuna na ngamin kanyak nga ipakada na pa'y kada kayo ti panagkasarmi. Ambisyosa ka matan niya.
Gaputa makita mga ada mabalin ti anak ko. Kaya't mo mata na dagos. Anya ti trabaho ang babae. Anya tinalpas mo a kurso. Kwa madam, awan nalpas ko a kurso. Kan aglakla ko ak iti prutas ije palengke. Anya? Saan ka maikari iti anak ko? Adan napilik a babae a para iti anak ko. Diadal, kan adaan iti napinta sa trabaho. Saan ka takaskan ka? Ala, pumanaw ka dito'y balay ko. Madam, urayak pa'y kumasumangpat ni Jake. Tagsarita kami ipay. Pumanaw ka kadiwan ng mga yabak iti pulis amang papanaw kan ka. Madam. Hello, Jake. Ayan mo kadi. Simangpat ni mamam. Kat pinapanaw na kijabalayo. Pasensya kan, Juliet. Ngam na palalo apuntot ni mama kanyak. Isong aglinipat talaan. Anya, saan mo kadi akabailan nga ilaban ti ayan-ayat ta? Budbud nga nak ni mama. Awan kano ti maalag nga oray piso. Do ipapilit ko ti kayat ko. Iso apasensya kan, Juliet. Aglinipat na. Bye. Mabit lang, Jake. Kasanon tinapasamak ka data? Hello? Jake? Hello? Awanan. Inidap na ti cellphone na. Ay, kinunaktumat nga minkan ka, adi ka agtaltalag iti dayjay alalaki. Jack, impagaro, pabapasamag ti kastoy, Ami. Nagsakit. Nakasagsakit. Mala, uston, saan mo nasangitan dayjay alalaki? Sursurwo mo na alipatan. Katinton maminsan, saan ka na basta agtalaglatay ti lalaki? Tingitingam pa'y anaimbag no napudnukan ka. Manipo di saanen ang nagpakita kanyak ni Jake, Mr. Lonely. Nasakit ti kapanasak iti damo apan nakiayan-ayat ko. Ngem daytoy matinangten adal kanyak tapno sa anak ton abasta agtalag iti lalaki. Kastan ket agyamanak tuy pagayam mo Juliet. Agyamanak pagayam Juliet iti daytoy apakasaritaam. Wen rumbeng laeng asaan tayo nga agtalag iti saan tayo pa'y unay am-am mo a tao. Ta mabalin aday to, iti pakaisagmakan tayo. Ket sapala kuma, ta dayta akapanasam, ket agbalin aleksyon ken ka. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Juliet. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itinkay parang tarabay. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan Annover at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno gayam tay kunada aman mano ti tao asaan amasakitan may papan ken ni ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Nover. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Si Kagayam, Nover. Umunag ka Agyamanak, Desi. Sige.
Agtugaw ka. Agyamanak. Imayak, Daisy. Tapno umay ko manan ibagatoy ayat ko ang nabayagan nga idardarirak ko ken ka. Sapay ko ma. Tadi ka masakitan iti ibagakken ka, Nover. Daisy. Lading hitag. Ngam awan mariknak a panagayat kan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Kat agtalin na agtalata nga agpagayam. Anya? Ulitag ti agkid daw iti dispensar, Nover. Sapay ko mata di ka gumurgura. Sige nga, Rod. Innakon. Agyaman naklangan iti oras nga impaay mo kanyak. Gusto ko madaytan apa nag-in-inom mo, Nover. Nabartakan. Baybayan naklang, tatang. Maawatak ti marikriknam, anak ko. Ngamno na paay ka, akseptarem kasta talaga ti agarem, anak ko. Nasakit gan ti mapay, tatang. Abay agastoy. Jakla ko man nagararam. Kas iti nakunak, anak ko. Talaga kasta ti agarem. Saan nga amain nga armaem ket aklunan nati panagayat mo. Saan ani Daisy tinay kari para keng ka. Oh, si kamot gayam ti sa nga ilik, Nover. Anya ti gagaran? Mabalin ka di ti umuneg, Annalisa. Alaan, umunag ka. Agyaman na. Anya ti gagaran? Ibagamon ta dar aramidak, di ka manaktak. Umay ka kumasarong karan. Ay na, awan panawon ko kan Nover. Kat no planong ti agaram kanyak, di mon patuluyan, kan uray di kan agsubsubli. Ala, agawid kan, taadar aramidak. Oh, nagadumot ng tabalbalsiga makayaw, Nover. Wan pare. Tapno mamagaan, kat adda pagsongrod. Kunaklakit di no adda isag sa ganaam. Anya ngay kumati sa ganaat? Damag ko ngamin. Pinasyar mo ka no ni Annalisa idirabi Wan ngam. Ngaman niya, paray. Nagsupla damat. Kinunana pa'y ngarod nga uray dya ko nagsubli di balayda. Anya? Ay na, pare. Di ka maupupay. Ang mga notis-tistingan na kalaang. Barang kastangag paiso, pare. Kunak no asino ti bagbagan ni nana nga sa nga ilik. Si kamot gayam, Nover. Wen, Annalisa. Umay ko kumay bagang. Di mon ituloy ti ibagan. Saan ka di nga ibagakkan kan nga uray di kan agsubsubli ditoy? Annalisa. Di ka kayat. Kantap na ang mom, adagar aram kanyak asuldado kat iso ti kayat ko. Saan kat asika agardinero laang. Ala, pumanaw kan. Ang mga numadano na ka ni Philip dito kat sabali pa iti pangipapanan na. Sige nga Rod. Innakon. Ne, papayan, Nova. Anya ti parikot mo. Agsyasat ka matasiksi ka. Ay, imbag ta imay ka, Jeric. Sika man timang katungtong itigayam mo. Barang sika ti denggan na. Hala, panawan kayo pay. Sige, tata. Ngapay ka di, pare. Umininom ka man ng iti arap. Nasakit. Tirignak, pare. Pinaya na kay Dagos ni Annalisa. Anya? Nungay kun nalaang, pare. Saan, pare? Imparupan na kanya kadinak kayat. Isuan na sakit, tirignak, pare. Tapay. Anya ka diti kinunana? Kinunana adinak kano kayat. Kadya agar aram kan kuana soldado ti kayat na. Saan kano akas kanya agar dinero laag? Anya? Naibaga na ti kasta? Nalabas day jayin nga Annalisa? Gasto'y gaya.
Nung nanumu ka lang, gardinero, pare. Umsinda ka, dagiti nakaadal. Dahil talauna, iti pagsakitan tinakam ko, pare. Pare, di mo panunutan dahi ta. Talaga mo't akas jay nga analisa. Nagkasupsuplada na, no daduma. Kuma, no di na iraman ti kinatao. Bay amon, pare. No pinaay na ka, di agbiro ka man iti sa baling armaw. Jakon kaya ti agaron pare. Namidwa na napayak. Isu ako siton. Magbakaklangan. Si kamat gayam ti tataulan ti aso, pare. Pare, danggayanak man nga ginon. Ay na, pare, nabartag kan. Iturog mo kuman, tapno mausawan ka. Sana ka nabartag, pare. Basit pa lang tinainom ko. Nabartag kan, pare. Pare? Abay nga kasto'y tigasat ko. Nanumuha ka diunay, tapno di nakmayat ti babae nga armak. Saan akasta, pare? Ngumurayan niya ti ibagakan ka ita. Di nakmatla ang maawatan, tanabartagkan. Abay nga mina nakurapay aklaan. Abay nga mina jak ingkarigatan tinagadal iti. Tano nakadalak siguro iti kinasoldado. Inayat nakmat ni Analisa. Saan ka di pare? Pare, gusto daytan. Umay kakit di. Salabayin ka, tayo di o nagtamaturog kan. Oh, pare Nover. Nakapigpig sa tidarang ti init. Nga maggabgab yun kalata. Wala pare, tapno malpas ko ita. Barang makamulak inton bigat. Ingkapay mo't aglinong, pare. Gimagat ka mo't una yan. Wen, tani. Nabaybayak matan ti gardin ko. Kasanumat ngamin. Inaldaw ka, mabartak ide. Awan nga rod, pare. Gapulaang kada analisa kan Daisy. Sikamat, pare. Masapul pa'y ayada kamatam tinaganda. Uy. Di mo kunaan, di mo pa ida nalipatan. Jak ida nalipatan, pare. Ngam naawat kon, at talaga adidak kayat. Nakapigpig sa titudo ko nangin na. Sakit ang guruog pa'y. Naimbaglaan. Tamayat to'y kalapaw ko paglinungan. At da babaya sumungat. Sakit nagbasit ipayong na. Manong, mabalin ka dito makilinong dito kalapaw yun? Mabalin na tading ko. Tani, nagpigsa titudo. Wan nga nun, sakit aguroon. Ay, agyaman na ka. Awan na yaman na eh. Abay, nagkapuwa maya. Dita klinik, Manong. Ay, siyak gayam ni Heidi. Siyak ti simukat iti midwife ang nagretiron. Si kagayam tayo ibagbagada ka barbaro a midwife. Isyakmat ni Nover. Nover gayam tinagan mo. Hawanading. Taga dito yak. Si kangay. Dita ka bang ibang abarangay? Kalapaw mo ka di dito eh. Wen, dito yung amin ti garden ko. Pagiduldulinak matan ka dagiti kagawaak. Ay, wen nga agpaiso. Nagsardeng matgaya man titudo. Wen ganod. Ay, Manong, agyamanak man na. Awan na nyaman na ding. Agkuyog ta na. Agawid akmatan. Ay, sige Manong. Tapno adda ka doak amagmag na. Aglinlinis ka mo dito kalapaw mo, pare. Wan pare. Tani, nakawara-wara. Una, tapno nalinis ti pag-istoryaan nyo kani midwife Heidi. Si kamat. Uy, nakita kayo idi na minsan.
Nagpaot pa iti istoryaan nyo. Haktal na ka man pare. Nakilinong lang. Amumat ang nagpigsa ti tudo idi. Rugrugi na daytan, pare. Isu adi ka kapoy-kapoy. Naimbaga-bigat mo, Manong. Lumabasak man na. Naimbaga-bigat mo matading. Awan gayam. Amangan no kayat mo tinatang. Ay, kayat ko, Manong. Nangrunakat ka harvest. Aglaklako ka kadi. Saan? Ipadawat ko ken ka. No kayat mo. Talaga? Nakababain Samuel. Di ka nagbabain. Alam da gito eh. Nagadumatan. Una. Tapno adaganas na nga gipadawat ha. Agyamanak nga rod, Manong. Awanan yaman na. Sige, agpatuloyak nga rodan. Amangan no adun ti agururay kanyak ijay klinik. Sige ading ko. Agan-anad ka. Nasingad kayo mat iti dayjay a midwife. Apay, awan ka di ti mariknam apanagayat kan ko ana? Kinapudno na tatang. Nagdato na ken ko ana. Ururayak lang ti pangadang na. Kasta gayam anak kaw. Wen tatang? Katjay ka na ayon kaw nga ibilbilin kang ka. Di mo ilimlimad ti kasasaad ta iti biyag. Tapno amaw, no kayat nakamat. Uray, nanumu kalaang. Wen tatang? Tanda anak dayta. Itangal daw ti ko na mapanangibagam. No anya tigasat ti ayat nga idatdaton ko ken ka. No sungbatan nak. Wen no saan? Heidi? Never. Sapay la ko mata sungbatan nak. Taay ayaten ka unay. Ket ikarik. Di ka grigat iti danak. No bilang data ti agkatuloyan. Aramidak ti amin. Tapno agnamay ka. Uray na kurapayak laang. Nabayag nga agpagayam ta. Sakbay ang nagdatan ka kanyak, Never. Ket nakitak ti kinapudnom. Kan kinatanok mo ang lalaki. Heidi. Manipod na amo ka. Saan ka nagbaliw? Ket ita, kayat ko nga ibaga. Anya, Heidi? Kayat ko nga ibaga. Nga ay-ayatan ka mat unay-unay, Never. Pudno ka di? Ay na, agyaman ako unay, Heidi. Kat ikarik, ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Nagkasar kami nga rod kini Heidi, Mr. Lonely. Kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, tanaragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ti may bagak kadag iti babbaro, nudumteng man ti aldaw apan nakapaay ken ayat, saan apan nagbartak ti solusyon, tas si kamot laeng ti kakaasi. Alakastan, kat agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Never. Never pagayam ko, kablaawan ka, tanaragsak ti binukal mo a pamilya. Ket agpay sulaunay ti kinunam, asaan arumbang nga ibartekam ti pannakapaay mo ken ayat. Tamasarakam tulatta ti naikari aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan an Never at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Gemma, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasing petak nga asawa, ket ay ayatek unay ti asawa. Isu nga uray agbasol kanyak, pakawanak latta. Ngem inabuso na ti kinaanos ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Paulo, narabyan ka unay Alas 11 itirabi Wan bakit? At dadi na raya ka birthday party. Ala, umunod kan. Kan? Nangan ka nga roden? Wan. Sige nga rod. Syaklatan timangan. Mabisinak itaypay. Ngam inururay ka, tagiddan ta ko maamangan. Apay, adi ka pa'y lang amin nangan. Sigud mat nga urayan ka, kat agiddan ta amangan. Ket, dagiti ubing, naturugdan. Wan. Sige, intang arodan ni kusina. Takaduaan ka amangan. Oh, agkape ka bayat ti panangan ko. Sige. Sino ayat ti nag-birthday? Gayem ti ka-opisina at sabi taklay. Kasta ka di? Ang inton maminsan, ag-text kamot kanyak no sa dino ti papanam. Iti kasta, sa anak mo't ngagdanat kan ka. Sorry bakit? Nalubat ti cellphone ko. Okay lang. Ala, mangan kang rodan. Mabit lang ha. Adawag ko. Amok. Babae man ti umawak kan kwa na. Saan lata mamingga iti mading nga aramid na. Sigurado babae tay imawak. Taapay anasken nga umadayo amang sungbat. Naisagana mo ti balon ni Paul? Wen manang. Nasaya at mat. Masapo la pagserbyam ti kabsat ko. Gaputa iso ti agtrab-trabaho para kada kayo. Ngamin, awan mo't may tulong mo kan kuana. Adda kala dito'y balay. Pudno, adda akla dito'y balay. Gaputa kayat ko asyak ti mga sikaso iti aga-amak. Kan may sa manang, adda mo't basit pagkukwartaak. Adda negosyok a beauty products. Oray kaskasano, adda mo't matmatgadak. Manumot la ti ganansyam di tangay. 25% lang. Ti importante, adda maaramidak. Ay na, Gemma, agpatingga ka la dita. Hay, imbag pa'y tain mo na girlfriend iti ni Paulo. Tanapintas lang arudan, bak nang pay. Anya? Ngamsi ka. Day talabadong tingkamang mo iti kabsat ko. Ag-Facebook kak man. Pangururayan kadagiti anak ko. Anya da ito in-post ni Paulo. Agdada iti restaurant. Kat nakasanlabay iti kadwa na babae. Sakat nagdinak kat ti pingpingta. Anya da ito kunamlan agayan ayat da iti kasta adyarda. Nana, agda ako Oh, Lenlen, anak. Ni ading mo? Nanay, adda akon. Cleaner kami ngamin. Sige, intay yung arudan, anak ko. Day talaang ang nakitam iti Facebook ni Paulo agselos kan? Manang Hilda.
Kan maysa, anya kumangay no nag-post itiladawan da iti dayta babae. Tutal, adayo mo't anapimpintas nga may tisika. Anya? Kitaon man talagang. Saan ka maibagay iti kabsat ko? Taadayo anapimpintas day takadwa na itiladawan. Kan maysa, papakpakan ka laang iti kabsat ko. Saan ka akas kada kami nga addaan iti natalgad at trabaho. Ngami, nakaturpos kami iti panagadalmi. Ngamsi ka, nagpatingga ka lang iti high school. Iso nga awan karbang nga magreklamo, no anyaman ti kayat nga aramidan ti kabsat ko. Tasaan asika ti mangpakpakan ken kuana. Alakitid, ingka kitaan, no anya ti mailuto iti kusina. Tama no sumangpet ti kabsat ko, kat di ka pa'y nakaluto. Oh, apay di ka matagtagari, Gemma. Di mon samot kaya ti sidaan alinutom. Ha? Sige, mangan kayo lata. Nabsugak pa'y. Kinan ko nga mintitadda dagiti ubing itay. Ay na, Paulo, agselselos, gapo iti impose mo, iti Facebook mo. Akadwam tay adayo anapintas a babae. Sige, inak maturugan. Makaammo kayon ditoy. Talaga ako ni Sintidor, tikabsat ni Paulo. Kanunungan na tikabsat na. Uray madi ti aramid na. Gusto deta na panagkupin mo, Gemma. Maturog takit din. Sige, maturog kalatan. Tay may papan iti ladawan mi kiniselya nakita mi ti Facebook. Awan day jay. Ken awan gandat ko amang sair ken ka. Maturog kakit din, Paulo. Ngem gimura kan kanyak. Jak kaya tanti agsaw, Paulo. Sige, maturog kakit din. Taado pa'y ti kupinak alinaba. Hoy, Gemma, dalusam tay bakante asiled, ah? At asumangpot asa nga ilik. Sige, manang. Masapol ano pintas nga ulos ti ipan mo ijay. Takababain iti gayem ko. Sige. Sumangpot inton rabii. Iso nga una ti agdalos iti bakante asiled. O anya, lalpas kayo nanangan, anak ko. Wan nanang, nabsugakon. O sige, in kayon iti siledyo, aramidan nyo ti homework yo, ha? Wan nanang. Agi dalimanag kakpay iti nanganan dagiti anak ko. Kalpasan na. Isagana kong titaraon. Huston to inton sumangpat damanang Hilda. Ganti sa nga ili na. At da nagsardang alugan iti batog. Amangan no damanang Hilda kanti sa nga ili na. Tanawak man iti tawa. Kadwa damat ni Paulo. Inak ilukat tiri daw. O sige, mangan kayo lata. Sige, ngam di ka pumampanaw, tapag Serbian na kami. Isugayam ti katulong nyo dito ako naman ang Hilda. Alakid din, manganta yon. Lumami isang timakan. Gemma, inak pa ijerwara, nagpariirak, maturog kalatan. Sige. Ti babae asa nga ili ni manang Hilda. Kasla isutay kadwa ni Paulo iti ladawan iti Facebook na. Well, babae na lakit di dayjay. May sa oras ang tinapalabas. Ngam saan pa'y laasimrak ni Paulo dito si Ledmi. Inakman kitaan di taruan. Adang ta di taruan? When no? Umasidagak man itiri daw ti silet ti sangaili. Sa balit agparparik na kanyak.
Alingagak man. Oh, Paolo, I love you. Kunakon kat. Dagiti awan an bayin. Sigurado ang nakalaktiri daw. Inakalaan ti duplicate. Katap na agnakam da. Sabwag ida itinapudot adano. Aday da. Nalukatakon. Inayadak nga ilukat. Ayot kayo! Ha? Tapnagnagam kayo! Daytoy! Napudot at ano? Napudot! Awanan kayo itibain! Itamat lang, Paulo! Ang sinat man! Pumanaw kami kadagiti anak ko! Saan arumbang asinabuagam ida itinapudot adanog? Di ka agdanag manang Hilda. Saan unay anapudot adanom tiin sa buwag ko kadakwada? Gaputain nalakla iti termos. Uray pay! Sige, katap nagnakam kamat. Daytoy mat! Kurang pay daytaan na rin nam asakit. No ikumparak itimpalak amo kanyak asakit. Konsentidor ka iti kabsat mo! Pumanaw ka diti balay mi! Banaw! Di ka agdanag manang Hilda. Tatalaga nga itamat lang. Pumanaw kami kadagiti ubing. Di mo isurot dagiti ubing. Tapnoan niya. Tapno mabuy-buya dati pa nagbababae iti amada. Kantapno makikita dati pa ng konsintim iti kapsat mo. Anya ti masakbayan dakan ka. Di kanto pa'y nakalpas iti adal mo. Anya kumati na sayat at trabaho asar kam alaman. Katsika. Di adal kang ang paiso. Ngam tinagadalam. Adda iti dapan mo. Nagpadaan nyo nga agkabsat. Sige anak ko. Bagkatan yung dagiti school bagyo. Tayin-tayon. O, nanang. Nagsapa tayo matan arumwar, nanang? Wen, tapno saan kayo amaladaw? Ala, intayon. Gemma, mabalin ka din agsarita ta. Sige, ngam saan aditoy. Jack kayat amang nagdagiti ubing ti pagsaritaan ta. Paulo, anya ka di pailaang ti ibagan kan kuana? Intayon anak ko, rumar tayon. Wan, nanang. Sige laeng ka anakan. Agyan kayo laeng itibakan ti asilig dito'y siraw. Apag isaw, timanaw tay sigud nga agab-abang. Wen, uncle. Di kay agdanag ta agabang. Sige. Agabang ka iti uray 2,500 laeng. Tapagbayad kumatlaeng iti silaw kandanom tayaw. Wen, uncle. Katagyaman na. Ay, Gemma. Noan niya ti rason ang nagbabae ti asawa. Kat nakasingsingpet kamat kaanakan. Uncle. Hala, anya nga rudngay. Kat nakatumpong ka iti babaero nga asawa. Anya ti ibagam. Tainayabanak iti daytoy a restaurant. Pakawanin ako ma, Gemma. Gayam ni Manang Hilda ni Celia. Anabayagan nga gusto kanyak. Kat jak na pagkadkadan. Nakita kayo iti akto, Paulo. Kat amom kadino anya ti marikrik nga. Kasla ak matay gapo iti sakit. Isu atap na agsardengan ti panang paspasakit tyo kanyak nga agkabsat. Agsina talaangan. Total. Babaero kamatlaang. Gemma, agbalbaliw akon. No napatagdag iti anak taken ka. Sustentuam ida. Kenjak ida ipaidam kan ka. Nawaya ka ang makilangan kadakwada. Ngamnas kan nga adda kasuratan ta. Anya? Agsinatan, Paulo. Tadjakon kabailan ti makidan na kan ka.
Kanapay adito iti nagawidan tayo, nanang. Apay asan nga iti balay? Manipod ita, anak ko. Dito'y tayon nga agnaad, ha? Sana bali, taloloyo ti akin kukwa iti na iti abalay. Taangkal ko. Kabsat na dinanang ko. Ay. Agabang tayo dito eh. Kat ni tatangay. Umay na kayong tumatlaan sa rungkaran, anak ko. Nang magkuti ko nam ka ni Auntie Hilda, nanang. At da babae ni tatang. Anak. Amok ti kayat na asawan day ta. At da sabali nga asawa ni tatang. Anak. Timakunak ka na kayong akabsat. Kat saan nyo ang kurkuraan ni tatang niyo? Nanang. Uwen, nagbasol kanyak. Ngam di na kaya't asawen aguraan nyo. Ikan tayo iti gundamay na nga agbalbaliw. Kat sapay lakuma, tagbalbaliwan. Adamatan panggedak, Mr. Lonely. Agpapaayak iti may sa bakery nga asidag iti eskwilaan dag iti anak ko. Ket ni Paulo, sana mang liway amang ted iti sustento kadag iti anak mi. Ket kayat na nga agsinublian kamin. Ngam tunggal makitkitak ti asawak, sumken ti sakit tinakem ko. Ket jak imanugot nga agsinublian kami. Tuy pagayam mo, Gemma. Agyamanak, Gemma, pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Nasakit ti maliputan. Ngam sapay la kuma tagbalbaliwan ngagpaiso ti asawam. Ket buklen nyo manen ti pamilyayo. Nasayaat ka nga asawa kan ina, Gemma. Isu aday ta kuma ti panunuten ti asawam. Palagip mat daytoy kadagiti si aasawan. Ano pamilyado kayon, ipamaysayon ti imatang, atensyon, ken pammatagyo, iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Gemma, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.